ke jingdon jongki positive case hapo ke state Meghalaya ke jungi ki bahado mentang ngidang don tang lightly ki case active case stang lightly nanta ki belajam ki long saufu arngut but total kumba pitip ki don saufu nriungut tiki bangi fa naga benta bentes baru ke number ke long adu benta si ke arab sautri ke jun kalong khatnyo hajar sauspa nrifupra iwe hinyo sau nrifupra nanta ki baladep test negatif adu benta keski kilong khadriu hajar kendai spa lai punyo iwe hinriu kendai lai hinyo ti kiba ngidang up pade naga benta ki report ke result jonga test kidong sauspa frafusan Pada kitu kibawan nasyabar Meghalaya adu benta kibawan state ke jungi kibla apoi kilong khat fra hajar arfo sa ki district kelong tang arli ki case southwest Garo Hills Ambati tangawai hapo Eskas Hills po military Shillong kebenang sa benda Menta ke janmit haka review meeting le syong haka bangi keren biang ya kada room kami jong ki briu kibawan nabar jong ka jela Meghalaya jongi kabangi yui kalong ba kibabun ba kibawan kibakwa banwan leng ba jong kini ki entry ki exit points ke jongi kibadon keleng saudong jong ke jela de ka ke bangi ai ya ka direction menne yo chief secretary kalong ba un strengthen lani un pen klan susu ya kini ki entry ki exit points hakaba ngin restrict ya kajing wan rung ki briu syaka jela ka jongi namar teng teng ha kajing long briu ngong pi hadin beng layu i bagi jela Meghalaya jongi kadai ke lowest case in COVID-19 ngikwa ki babun ki kwa lesi banwan syongkai no syani lani banwan yada ban yo kajing yada lesi nakawai ka jela lesi badon buntan kanika spread ki kwa lesi banwan no lengba ki bahaying ki basem lengba ki tu ki batray office lesi ki haki office sarkar jong ke jela len ke office sarkar jong ka sarkar India ki basa ki basyong hapo Meghalaya jongi lesi lengba jong ki kwa banwan rung ti ya kata ngisim ya karai mentar janmit ban kerpa bas ngobha wat patwan ndai bangi kentai ndai ngobha wat patwan man ngi kwa shwa ya ka safety jong ki pajba nong snong jong ke jela ke jongi tat hadu kata kapur baka sarkar kan saong ngisya sego bahai ki turis ngisya sego bahai ba pinwan jengok kai banwan syong kai banwan yat kai pok ke jela ke jongi ladang ngimpat ai kata karai ngi kerpat ya boro bakin nempat sego bahai banwan namar menta ka entry points ke exit points ngan itu ipi ngin bu ke restriction ka bakam klan susu tekane kajing rajung ina sarkar kolong hadin ba ki babun nadu ki dorbar snong ki nok sensar snong ki senjuk ki nok sensar snong ba per ki sim ki hima ki ba per ngiyo ya kajing ut kajing nam na kiru bas ngau bah ngila persyang na kalian ke sarkar ke state jongi ban yale hadu kane ban penduna ya kane kajing sapriang uneu kejang jingpang ten rei la dengi sya lai lan bakin warung kuan mi gibriu himla bantip kai ke banjia ya kajala ka jongi so on that basis ngilarai mentar janmit at review meeting ba sasisin pa ngikwa ban apil ban pentip syabaro lese kitu ki perlok ki projor ki bahayeng ki basem jong kitu ki perlok jongi ki badon lepa hajala Meghalaya ki batrei haki office sarkar ki baper lane heki company ki baper bakin ngau bah ban nempat syah bat ru ban nem pensulur yaki bahayeng ki basem jongki bakin wan na kamenta kajing singan ke jongki bat ru na kabenta kajing yajbek kajing penyaj na kalian ke sarkar rengkat bat ki bor snong ki bor thau ki ba ngilai trei menta lai benai tam sau benai klem thia klem syong bangin lai na uniu kenyang jingpang more restrictions will be in place and those who are trying to come to our state
unnecessarily from the entry point itself they have to go back to their respective places. Kata kadeka rai ke gisim mentara jabit gombang ong pi wat semutu baklapat kamut ban ong bangim pediang yaki mereka situation gombalong haduk mentah hak jela ke jungi ban hakerin dia berkawai kaneka unu kunyang jingpang unang ki unakawai kasngi ban yo i kaptama apo ke jela asam baka jingkiu state jong ke jingpur unu kunyang kalalong ke bapala tenar daw ko mau pinakalian jungi ke jela marjang ngikwa ban pentingna ba ki nong sok snong jo ke jela megala jungi kilong se ka sarkar ka bila very simple nga ong pi balai ngi pan ye ke jing trelang jo ki bor snong bor tha naman ngimla ban bu sipai man ke sipopot ngimla ban bu pulit man ke sipot man garpot ka ka bangong pi ka bangila ban le ngiyas ngi kerpat rit ya ke jing trelang ki bor snong ki bor tha namala dalek unu hakano no snong hanung kendong ni jongi ngau pitang 10 minit lalap lu te ya ke bekum kita ki jakes kin pentip pudwot sya ka board jong ka an ke administration ka police station